Duan eni kwena eni matini atika chwarane bot lutino anyira pau teka waku duju magu bedo iloba chuli. Kwena eni tina chwala ku duju bot tutuale lutina anyira pau teka waku duju mayam gu bedo ka lueng matek pilobo Uganda pagan Uganda uno independent in after independent wegi gigi chel ki kwaro gigu tiu matek gulwenyo matek pilobo Uganda gulwenyo matek pilobo Acholi megwoko loba Acholi menene loba Acholi don ki deo duchu matiye kwena ene tina tichwalo botu lutena nyerwa un machalo tena nyera mamekwa umiero nge ni mege kachil kilo tena nyera pigi tego tutwal ilweny me donlo bo petwer time la bon mege gum wan lutino kachil kilobo pe watwer none ka mege pe ka lweny ketwa unyo kagi pe ka miyo la mabejo mana yetien lok makiluoni lobo is a motherland. Yes, lobo kiluoni a motherland pien kaki pirro gin moki iye gin chani dochi nya. Gin eni nya chi kelu kodi mabejo. Kelu kodi manyien. Kelu yom chunyiga. Mar romo ki megi kachel kelu tiana nyera. Podkare wamiyo war tutwal bonku. Un machalo tiana nyera mamekwa. Pien wuna ye unywalo wan. Wuna ye unywalo lobo. Wuna ye ugwako lobo kideo. Lutiana ma wunu gwako nasingen utero gi mabeo kwoket gi mabeo gwako gi para kidugu dano makwiri mati magidon lobo kany. Enu ni chake ki piet pa wun. Ano weko foj pol le duju ka lutiano ki tiego graduation nyogu succeeding ikwoki pol foj gi nama chel gi chodwako bod megi ki. Pien gwak mabejo ki piet mabejo weng ki bod megi. Foj mabejo weng kon wan machal lutiano wachako none ki bod mege mamekwa. Mana yetien lok ma weko ka latin na nyaka monyo latin mo tika kwa mabe community gan kwanyo in any institution ke penyo ni latin panga. Latin ni riao ni ngaya. Latin panga. Yes, man nyuru ni kimir kinge nga mala fony madit. La fony madit ene mege, ene un lutin anyera. Mana yetien lok mo weko anakwajo ni pun pi wutek tutwal ilweny med mo ki ken med dondo. Dondo petwer kwot la bon wun lutien anyera. Nyo la bon wun machalo megewa. Now, luo na cher bod lutien anyera. Egune. Mati luonki. Mego Winnie Okidi nyapao nyao. Ini ti kwene. Mota ki la meru keti ang'eye maber tutwal morre kamoy ken maino ye morre Mego Rosulin otim initi kwene la mienwa Mego Aryem Jennifer ang'eye ni ti Nigeria foj tutwal pilok mabejo maiti loko ne metier Acholi unyo metier lutien Acholi Foji komi Mego Aryem. Mego Jennifer Lawala. Mego Jennifer Lawala initi kwene luo tika tiaro bori. Mego Christine Lakidi. Man en la mienwa ki kome me palabek. La mienwa ki kome me palabek. Amati lo keduni anatien palabek. Winya mabe. Mego Christine Lotara initi kwene
la mera nyapa lutara nyapa Wilson lutara minister machon Christine lutara ang'eyo ni ibedo la fonya nyo menta na kamo amuri doka chwaro pochapuri Mego luwum fivi ang'eyo kare matia yul la bedo karwate kedi kare mapol no wano ko ki family mamekwa weng wa wilo poultry ki gang mamekwu no eno ni obedo chalo farm mamegi kachiel ki Mego ma otimo always wa wilo tong gwen ki jemi duju mapol kuno luon ti komi lutino pa erinayo Oryema ko weng unu ti kwene lutino pa erinayo Oryema ko weng kachiel ki lukwei pa erinayo Oryema ko weng unu ti kwene lutino pa ukot pa bitek ko weng kachiel ki lukwei ni unu ti kwene lutino pa iriza la tim kachiel ki lukwei ne weng unu ti kwene lutino pa Eric Lakidi man me pala bek minister machon ikare cha mamin obinek un lutino ne ti kwene lutino pa Mego Samali unu ti kwene onyo lutino pa udon mayam obedo chairperson pa UPC Kitgum unu ti kwene lutino pa Mego Sara me pala bek unu ti kwene ana tila duong wun pi loko macholi miro wun pien ka wan watika loko macholi petien loke ni wati duong yuwu for politics wun machal lutino anyira mamekwa otwer don lobo loko twer konyo pajo ni wuok ki yo mapol not only politics in terms of education you can help our people in terms of building hotels setting a tourist farm, tourist industry, building nice hotel, in terms of agriculture, you kit me fu, nyurudero, manyen mabejo me fu. Yo mapol wunu twer konyi ye twer participating. Lutina nyera magi twer participating in kit me politics. You are welcome. This is the right time. Wun ma twer konyi Acholi, nyudoba Acholi ko weng ki yo moke ken, this is the time. Pien omero ng'e katala ma wigi wu kachiel ki kwari wu yamo timo. Wigi wu kachiel ki kwari wu, they played a very big role. This is now your task. This is now our task. Gien go lweny matego mateko ko duju unogiti lweny pe wan go grooming wan go mi obofony ma pat to duju. So this is now our task. Where we go to lweny giro, we go to lweny giro in a ye kare ma make one machal lutino. But the icons mayamu beri ya Acholi nyoteka mayamu beri ya Acholi. Mana ye lweny matego ma omier wan mobedo ka lweny meneno ni kit ma omier waruju paju, kit ma omier wakonyu paju. Awajo fuo mapod ma otwero lweny kire. Pe walia dok pe wakwero gang. Pe wakuno gang lutino ma megwa gang peke kono pajo peke kono ke wajini east or west home is the best. Ang'eyo ni trama mapol tie ma wun okaro ke ye nyo wan no duju machana Acholi trama ti mapol ma wakaro ke ye. But gin man duju umir peu gik wan unyo peu gen wan me choko gang. Peu miro ugik wan me lok pe pajo unyo me don pajo unyo me gwaho pajo unyo me tero pajo. Nen education mayam unyo education department mayam kwari wa gulwenye ye mateke kombediti kwene paralyzed. Won ma meg wigi wu bedi police institution mayam mabe total ti kwene ti paralyzed utogo
Ubabi kwanyo ni ning. Won magwege wo yang obedo du mony. Wabi kwanyo lo Acholi ni ning. Won mamegi wege wiyam obedo. Lukwan lu rieko mateku. Won utikwane. Won mayang wege wu kwanya Acholi in all those type of department. Koni bang, kon in term of agriculture, kubeka kwanya Acholi yo mapadi padi huduju. Won utikwane. Pingo wunu ling pekara. Pingo wunu deglok pekara. Lok pekara pe mier ni kon kiribin gang. Wun macha gwako pe kimir me gang. O miero pe wil pe wek choro pajo. Ube tie me choro pajo. Ube tie me lok pe pajo. Mego Aryem, I am happy with what you are doing. Ngat makilwoni Winnie Okidi. Yes, olo itika timu gin mo. Peling ole loro. Mega yegin mapirete. Umiro one machala Acholi, we should not fear criticism. We should not fear challenges. Ento we go jemi mukani wajelo go weng. Wane kin meton pa. Nancy Oryema kamo ke ken metiye foi chama dit chere komi. Nancy Oryema nyapaunek unyola kwar pa erinayo Oryema. Foi chati borri wayampa winyo dwani. But I am so grateful for the efforts ma initiga timone ingom pakwaru. Ia naga unyo iporan. Focha ma dit chero borri. Lutiana nyera uduju wa kwenyo example. Ma lutiana nyera wa enigiti timone. Dano charo Nancy Oryema, la kwarupa Oryema. She's doing a great work. She's doing a wonderful job. Utute kumbiru wego dano olo. Gilworo gang pa erina Oryema. La bongo Nancy Oryema ko waliel pa erina Oryema donki puoro ko do dugu poro. Penmiri pa jomu kanati kumbiru. So we will pay will pe gang, pe watamu pe challenges. Kira dong pe tuer o gang lori. Meguro solino team. Wamaro duani la mera. Ilo pe kuch ilo Acholi do. To don't kuch eni ma wunu lore ye ulwenye yeni. Kuch is not just the silence of gunshots or the silence of guns. La mera wa logo pe gang ba. Lumege wa logo pe gang ba. Ujone ngo. Ngo. Peu mier wa wego lok mani majonywaro burni. Uti kom wan. Majonywaro burni peu wego uti kom wun. Nyoy kom wan lutino pa oteka. Me yam gulwenye matek. Pilo Acholi. Wun lutino nyera ma megwa. Me pala bek. Nyo wun ko lukeo. Me pala bek. Mautiki remu. Me pala bek. Wadugu wa logo pe gang. Wadugu wa logo pe kara. Pia ngeo ni por icons igamente pa borrego polego weng. Kunyo me pala bek. Erina Oryema unyo maniera pala bek. O Prime Minister Otema Mari unyo maniera pala bek. Eric Lakidi unyo maniera pala bek. Wilson Lotara unyo maniera pala bek. Eni duju pe kuiri ke war ke deu ke rieko palutiana nyera pala bek. Mauno gitie kede me guahogang. So we should not leave that legacy. We should fight to keep that legacy. Ma mega wa ke ada wa ke kweri wa yam golwenyo pireni. We should preserve it. We should preserve that legacy by fighting for the truths, for the rightful things. Angeo
Mego Christine Lotara, la mera, ma war total. Karimo Joga, just 2 years ago. Karima no chunya, tika chue, como mien wa no batman. Uchoga, anena way eni la mera, ma uchoga. Umira windwane. So, wundo tiana nyera duju. Pewa liu, because some few are enjoying from the government or from this regime. We should not keep quiet because some of us are enjoying or some of you are enjoying from the regime. Kiri initika cham, but regime pe gen lok, pe kara pe gen lok, me protecting gang, unyo peti gen lok, me deo me gang, me guako gang. Angeyo ni la mo yam wajo ni, ki gangi ke dano tika lok, they don't talk. Abiyago ni ubedo Prime Minister Mohamed Buganda kuja. Wajini, in our culture, when people are eating, they don't talk. But kirube duty cham umirulogi, that culture is not culture pa Acholi ba. Ini pay culture pa Acholi ba. Piana Acholi in pay be willow ki deck. Acholi in pay be willow with a petty cash. Chibitamoni, you will shut down an Acholi. No? Ini pe duan pa Acholi, ini pe kit pa Acholi. Donc actually pe char remone because of a petty cash or because of any amount of money in this world or because of any material things in this world. Actually petimo is not in our culture. So kagin any luti culture palulogi one machal lutiana. Actually anyera waka wobe may actually we should not practice just kind of a behavior. Omer one wa chogo gang, one wa logo gang, one wa tiru gang, gang wa kumbedu nyupe nyuende, kuiji. Our people are dying of depression every day. Dan wa tiga to ni woki i treatable diseases. Lutiana nyera wa, lutiana wobe wa, utwero kele ot yedi mabe, ikbot wa, utwero kele rehabilitation center mabejo ilobo mamek wa, utwero kele facilities mabejo, education mapol ilo mamek wa. Pin, our people are hopeless. They have lost hope. Kaya share gang kuja wan mawarwa oil chare wa ngeo. Uneno, podano wa peng pol le kumbeli don pege oil 60. No guta. Depression. Mugubedo moko tame wendo patwer mete. Tomo we hayueo. Just simply because of frustration. So umirwanero kid me developing hope. When you me restoring hope in the hearts of our people. Our people are hopeless. They do not have any hope in them. So how can we restore that? How can we give back? How can we bring back? I know there are many things which is happening in our land is simply because of frustration. Many of our people are frustrated. They have been reduced to nothing. Wadwaro gen ikom ginining. Wadwaro gen ikom ginining. Pien wan lutino pa oteka mayam gudwenyo pinerne ni Uganda no lo chicken unyome gwoho ni nerne ni Uganda ubedo mabe udon kideo ubedo kideo duju wane yo mier no don waduny pig wang dano wa wan do kwai ke lutino pa oteka mayam chon ya chulini wane yo mier waduny pig wang dano pien ka wana te dunyo pig wang dano kineno erina Oryema kibineno jana ni luhom kibineno Wilson Lutara kibineno Prime Minister Eric Lakidi kibineno okwat wai kibineno okwat pabita kibineno alimadi utema
So lumegina kachel lu duju ke umegiwa. Wadugu ka dunyu big wang danwa. Wadugu ka restoring hope in the hearts of our people. Wadugu gigen. Gen mayam kweri wa ki wegi wa miyo kwa pa danwa. Unyo chwin danwa. Uwenyoko wadugu ka duwa na chen. Wadugu na chen. Nendong waneno yochi waneno kwe. La pa chuli mono bibeda nga. La pa chuli ena yo miro bed wan lutino. Pa oteka mayam gulwenya matek piloba chuli kachel kilobu Uganda hulo. Unen kon. Unen lutwa kira payo tika linkere. Pero wego payo to kuno wan machal lukwai. Pa oteka wawatie fudi makwai lukan. Wachuo matek lutwa. Ubien wa ribu chingwa. Wachogo kaka. Ubien wa yue wur pa kwairiwa. Ubien wa chogo gang. Ubien wa don gang. Ubien wa duogo gen ichwin dharma mekwa. Ala before yo matek. Ka winyu Roma mega. An machado minwu. His Excellency Daniel Sok. Juya loko ki chwe chwin ma duong jumo kene neno no ka bin yamu a bin ki niga ma no karo bin chwe chwin ni jamu kene no pekanyi jamu kene no pekanyi bin ichao neno charo wan lutena eni ma wadon gang ni wo ki lwen pa kon ki chilili kono ki pa nga gi alis la kwena gi pa kon gen Joseph kon gen kid Museveni gi alis la kwena kid Museveni gi Gin mawakaro ki iye narrative is contemptible. Aboga lam. Petwe logo ne kidogi. So, liat totuan, wana ye wangeyo pero madit totuan may wakaro ki iye lo bachuli. Wana yo mier wabed ka tiru pero mier wabed ka choyo books pijami marajo duju mautimi. Pero wan mukene ene maki nywara wai kare eni. Madong Museveni tika donyo kedi kom kon ke nga gi enemy. Pero bedo ki kuj mo ke kani kwa waba. Pero neno kuj mo ke kani kwa waba. Mama waga kineno ne chagok mama waneno ki bora dawa. Ene wacha unene ni mao no ti lubukanyi. Wacha mama una dawa nyuru botwa. Bien I am so blessed ni aneno adana weng both side. Aneno waji pa weng lumegi kwari na kaya ngagi aneno. So that kind of best love in the world nga daw bi nyur borwa kapewan nga bi nyur bor tenwa nga bi nyur bor lobo mamekwa lobo wadon kumbedi ti kaneno chwin big one kiniga trauma depression kiken dano mamekwa gubiner kuch kima kiripe awene gen wabidwa bot ginining Miye ye gin mau miro wan obedu ka logo ne YouTube. Medwo gen ichwin dharma me. Alego wuke war madit tutwal lutiana nyera mamekwa. Pautera mamekwa unyoki lutiana nyera ko duju me ilo ba chuli amira wechi wunu piwu ter tutwal ilwen me kwa gang. Gang peke twero kwa ne la bon wun gang be ki dago. So before yo tutual ni wuno ko duju lutien pa oteka wa weng ki lutien pa dano ko duju me lo ba chuli ni wadugu chen ka dwo gen ichwin dano mamekwa afoyo wu alogo man pelobana kilobo wa kilobo na alogo man peloba chuli alogo man pe ma duju ki gen ki war matikere lo ba chuli afoyo wu luba ogwo